Ebembezi n'abatura ba district ya Rwampara betombwitire gavumenti ahabwo butabasigaje buhereza burungi oburumwa amashomero g'omutindo amarwarro hamwe n'enguuto nungi. We have health center 3, about 4 of them. Yufiteka twasente twayombeka twagaruka twahandika amabaha sickness the third letter either on your desk or what in the wage like Chibale Health Center 3 in Nabashahubari. This is the Health Center 3 instead of 59. Okushabo kukozerwe obuminisita w'ebyesente Henry Musasizi abira ry'omujenyi mukuru aha mukoro oguhonorable Dr. Charles Ngabirano abire najaguza obusinguzi ahabwo kusinga karuru akishengero rya Rwampara East aha mukoro gubire hari mwiza primary school. Aro project yimwe ya connections abantu mwena baryaha waboramanya ngo amashanyarazi garakora bahiguru agaro hati agatarya maska agariho bona boramanya ngo ine wa amashanyarazi garakora bahiguru toka gatayizo munju government already yampire project iboraza kuwayalinga enju yawe yonka mweni shaba chairman wa budget hamwe na minister wa finance kandi kirungi nangabirano honorable aryaka kikwako mutuyambe nitwe Rwampara district tubonirwa eruba rweta Rwampara district hospital okurijirira nko kuwisha okuruga kitwe okukwata buteraniro okuruga muruti okukwata kabuyanda just about 5 kilometers from here no tamu constituency yanje we are neighbors. Nitwetaga chorus ubani Rwampara ubani Rambo ubani Karamoja bona haba hari y'entunguka ndaraje kwa kureba ngo abanya-Uganda babona ubuhereza obubareka ogwaraganise kwija kora n'ebitongore bya gavumenti barebwe ngo ishomero rya Mwizi Secondary School ryatunga sente zo kombeka ebizimbe birungi aho araganise miliyoni 300 okurwa mu gavumenti. Nde Edwin Ram na Dan Basibye ahabwa agacencire.